Baahi bana ba felletsweng ke tshepo ba ntse ba sebedisa matlwana ana a mabakete. Mekoti mebileng e ntse e bonahala. Mme baahi ba hlalosa puso ya kopanelo e hlolehile ho ba sebeletsa. It's this time of the ANC, and this time the EFF comes in. This thing is messy, the location is dirty, you can't even go, even people come outside, the people don't want to come and stay because it's very dirty here. Baahi ba boetse ba hlalosa ha o vote ha bona dikgethong tsa makgotla a metse ngwahola ho sa tlisa diphetoho bophelong ba bona. They said that the money of the shacks was already out. There must be no longer than shacks, the houses must be built. So now, since that time until now today, we are still sitting in the shacks. There's no houses, the toilets, it's already, the lines of the toilets is already there. We've got lots of challenges here in Hopetown. You see the dams here. It causes safety risks for younger people, the children. Since the mayor come on board, the EF mayor, nothing happened here in Hopetown. Leha ANC ile ya latola diqoso tsa ho baka pherekano masepaleng ona, meyara wa masepala wa Thembelihle eo e leng setho sa EFF o ntse a tsitlalletse ntlheng ya hore ANC ha e batle ho bona tswelopele. No, there are no issues in terms of the coalition. I think the issue is just that we have a political party, especially the ANC, who have just not accepted that they have been relegated by the coalition to the opposition benches. Masepala ona o ntse o tobane le ntwa lekgotleng la dinyewe pakeng tsa Danny Jonas le mokgatlo wa hahabo wa Siyathemba Community Movement. Mokgatlo o re Jonas a tloswe setulong sa hae sa ho ba motsamaisi wa dipuisano lekgotleng ka ha a lelekuwe mokgatlong. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Hopetown, Northern Cape.